polota korbot turut. Dinau tidak kita numain dia maktiar, dia laman nabidang, pangataran ni anak, pangataran ni gurun. Di jolo di bagas si manuliman, si gonggong nasay sinaon. 5 dinau dus rohapta, dus nang hatapta, lau pasikopan ulauta. Pokok itu sitahitai apa dari joma saporota korbo tiburon. Pokok itu pertuang ni inata opku Thomas Guru na parkiro di alam Tuhanta. Paham dori di semua lumah tipak pinggan nahok di hudulan na boras pir burung di situ musitong kitonggi rak dohot piso na tajong asa persitahu kamu tujuh lagi opsutsa lamar tuai amata mulai jadi nabulun asa tu siapa dia ni nak tahu di pasu-pasu Tuhan kami borani hasuhudon lumau ina peparan ni inapa naun saut matuai ang dia nian dulu-duluan nyari jumpa sama ni ina tua-tua dakani hari-hari tu dakani mengicua dihuda hangit tong unang marmara di baliat petong unang mahua asa takas pasti tahu kamu tuh harta pakai kapasa atakas tu noai ngamanani okutomos dina hurang hilas depe pamatanna anggiat gani nagogo ulah tahun tu si hapudian ni napai nian boras torkisi bana lamu si harnak panaidina asalam lasohat mamuji Tuhansa asa sendiri na tua-tua pinangani si hoping pinokak ni tara bunga asa tu sangkara porik tulubang na sa tua persitahu kamu ngadihami ang diatani si kami na niula si siur na pinahan ipur dihagi na nagorang ibisuk na kaparsikola dapat kapacarian na tama dia kana mangaruli perkarejuan kuhu niang dilihat umur nagadang dia kana tua-tua lama ni roya kana poso to kajolon nari kahang dori dia na tua-tua bisa main burung itu sitong-kitonggi pasti tahu kamu matu mata mertua mata anggia isi hapu dia minata nang perjoloi opus Thomas Guru kami sana tahu burung itu sitong-kitonggi di atas pinggan nahodon anggia na sahabat pasu-pasu di Tuhan pasti tahu kamu ihami nasa bonani hati hudon asa emesita patuma parlingko manisuporo dewa tama namang alehot tua dihita na marahamarangi boros mahon hitawan luhuk dari parorot bodima Mauliati mari Tuhan di arena labokon di dusun kahita di ulau mamuka manapur horbo tutur di ulau tahun berdua ni nata okutomos mauliati dono nami di hamba kidoli ngatakas purba takas sekolah ngatakas kami ro ngatakas kaum merbuah disot di saat kamu di kami tinggal nahok kebetulan na kok ma pasauliar ro kok matua dihika nama siluruhon tatumubi ma di hamung hasuhudon dohot koras pir berbuih ribu-ribu sondok di dua-dua tubir nama tondimu tujuh-tujuh nang kapat samotan di lota di bagasan ari pasuboti nang mulai sedarion di pardor di nata nau kahalongi asapir matondimu totong di pasu-pasu Tuhan itu kamu tarabulan tong kamu hasubudon ira jumiro hanami tarlumubi di pardor ni natai beri kami tekas para niba kutumus duli di bagas pangarap to nami horaskan kami na tinggal di hutan ibu rumah gue udah ngetok kami emet
pengen sorma dua karena dua besarnya atau pas sekolah asa lumak dijuang lumak kena pertaporan di hutan nasu jadi marmara dibagi nasu jadi bahua horas mana di hutan horas mana di pangartoan juga akan nani di luangna dapat tamu nak akan kena lahan yaka tungadok akan 16 namoho terdimu dia paraniga apalagi besar mamita diulot ta sadarion dok hari bersubuti asa tibas nama paraniga nama kaluhut inata namun sumuri asa dohonon nama emel sudah ketua parlingkungan ni gorok tok mah tuan nomor 2 saya tok mah hitau di paror dia sausuran nami do batuhan nami do di asa tak dihalang jadi kan magarege tubuh anak nama lu ngertahi jala pangudu balang do tubuh muna nama tu mama jala parege iya apalagi beson foto-foto tama horbo tuburon tubuh mapa karier ro tubuh asgero haro bisa butir ni inatai horas sama siutol horas saminang pada bodi muna jadi dohono nami mah songgok basbur untuk diskusi songgok tu rapapia horas samu siu toto horas kami nasi narea asa sama solu saat tu bagian di garas ya saat kamu tok perbutonan non doktor mah satu lokta di bagas kelas neroha saat kita gabian kita nama tinodol saat mah tok kita horas